जे एमप्लॉय विंग्स नि जे फेडरेशन संसाजाक माने आरो तो नों प्रेसिडेंट नि साख्लायजाखा अपनी बिसिंको बबाहाय वान सुमुं दं नि बसखां खिनांनि तो परजाक कतर मानजाक बायदि दिनै 6th of April 2022 o kaisa advance buiso festival not lamsokmani panda Tripura ni je bukung bara employees rok o panda no songsakha tai age o khajak tongo bibinno gobangma association tai groups angka joto thanchani mario phaina thansang laisinai hnai bubagrani naikol mumbai bubagra je khlaimane amno himnai hnai joto nok laika angkai tini omono je bubagra bini council tai advisors tai okra chakra joto no salainai bo omo kaisa nominate khairika president hisabe an bo barjarika angkai ang barjari jakhaba omono barja no up to the expectation sudu employees ni bagi simia employee association ba employee federation ni through chung sini dofano busuk jati tisaiman tai bubagrani oje thanchani mari the greater Tripura land ni movement no jeng bahai ke jeng awareness kuiman tai sini society no bahai ke jeng tisaiman amono jeng o lama digi thanglai tabuk norok ni je president sini se saklajako hai ka gobang ma tabuk norok ni wings committee chairman advisor ni ai ko nong general secretary abo hairok tong bo pro salbusini pore abo hairok nong committee khajak tabuk je bo declare khaimani to 2 gonta singyaku tabuk go omni pore ang je agi ni president tongnai rok tai agi ni je executive members tongnai rok borok no sohono sung bubagra bai thangi malainai advisors rok no tuino jeng je agi je body khajak rok tai inclusion khainai amono extend khainani amono jeng approval nanani jeng chakiok lainai kiaba within 15 days of this month jeng bibinno district level block level jebabe alka organization brothers wing je parent wing je tongmani amni structure no jeng follow khaina jeng sini employee wing tumbu khalainai tini bobo pusno tu saklajaka bubagra saklairika advisory board ni chairman tai vice chairman chini bukuk okra ojita Tripura tai chini agini former president of TEA Sivanando Debroma bini bu saklai bika tai president imung ani bumung saklai bika